Lotshani. Ibizo lami nguThando Mahlangu. Ngimthothozeli ulimi lesiNdebele begodu ngiyela ukuthi ulimi lesiNdebele livelele. Lapha ke sikhamba nomshayeli ethu uThulani Mhlanga noBongani Mhlanga. And then elibona qhafazi thombe lo uJoel Masilele. Lapha mina ngizokhuluma ngizonivezela ukuthi kuhle amakhono fanele siwahlogomele njani bekodwa kufanele siwathathele isihloko sisesebancane elevelini lendlini esigabeni lesizwe. Ngizonitshela ukuba mphathi wezinto zakho nokuzilawula. Ilimi lesiyeni bayibiza ngokuthi ownership. Njengombana nginje ngimhloli babethu. Incwadi zami nanzi ngiziphethe zisithandayo ezitlolwe ngimi ezithi mina engizionayo. Manje njengombana sisebancansio ilimi lesiNdebele bakwethu linemali begodu lifana nemayini engakamayini kuhle lifana nemayini engakangenwa babantu bafuna eGauteng namkha bafuna izenjiwezi. Yayibona? So now ngapha kwelimi lesiNdebele sinamathuba amaningi khulu kwamambala kwangangokuthi ungaba mlingisi. Ngikhuluma nani nje kunestory sesiNdebele esizako kumabona kude sizokudlala kongasikade bekufuna abalingisi abazokulingisa ngelimi lesiNdebele kungasikade. Manje nginivezela ukuthi ilimi lesiNdebele fanele nilikhuthalele, fanele nilikhulume emakhaya, fanele nibatshela ababelethi benu ukuthi ilimi lesiNdebele liqakatheke kangangani. Nangije bakwethu ngilindebele lifundileyo. Ngiyile ngeSolomon, ngiyile ngeUnisa, ngiyile ngeDamelini. Nginemfundo engizinzileyo. Kodwana engikwenzako njenganje kuyinto mina engithena ngiyibona. Ngayibona ukuthi simaNdebele sibuyele emva, asiphambili ngoba kunalapha abasidima khona umnotho. Sisitshaba samaNdebele. Manje incwadi engiyiphethe lapha le ithi I know my story. Lapha ngifuna ukuvezela ukuthi yonke into yaziko noyenzayo bayakhona ukubhadalela ukuthi uyayazi efana nayo. So lapha ngitlole zonke intshijilo engahlangana nazo empilweni namakhambani bese ngiwathengisela abantu bese bayayithenga. Le yathengisa amakopi ayi-10,000. Yes. And incwadi yinye i-100. So lokho kwenze ukuthi ngikwazi ukuthi ngemva kokuthi ngikhambe ngokufunda ngibuye ngenze imali ngokunye engikwaziyo ngeqala. Ngeencwadi zami ngichukulule ini na? Ngichukulule ebayibiza nge-status quo ngelimi lesikhethu siyibiza isikhathi siwubilo lapha. Ya ngichukululile ngayenza ngendlela mina engifuna ngayo. Angikenzi ngendlela abanye abantu bazi ukufanele yenze ngayo. Incwadi nangabe ufuna ukutlola incwadi bangakuthengela ikhompyutha kuyo. Unencwadi le oyithola esikolweni uyakhona ukutlola kiyo indatshana. And then bese uyakhona ukuthola lapha printwa khona incwadi. Lapha baziprinta khona ukuthi zibe ngani indlela. Bese uthola umuntu ozokuqalela kuhle bonyana incwadi yakho le ihlelekile ngaphakathi na. Leke ngehlole nguzodwa Mabhena wayihlola bonyana itloleke njani ngoba ngiyitlole ngilimi lesiyeni ngoba kumuntu olazi kwethe ilimi lesiyeni. Manje nginencwadi enye yesibili lapha ethi do more and talk less. Itsho ukuthini na? Itsho ukuthi asikhulumeni kancane senze umkhudlwana. Ngoba njengombana nihlezi lapha nje nibuye emndenini engafanele. Abanye emakhabo banemali, abanye abaningi. Abanye bayazi ukuthi bayokudlala nabafika ekhaya, abanye abazi bayokudlala. Manje ke ngale incwadi le nakhona ngisaveza ukuthi nanyana usebujameni buphi kodwana uyakhona ke ukuthi uvelele ngaphezulu ube nalo abanye abantu abanganako. Njengombana uKevin indala athule nje ukuthi
ningakhona ukuthi nanisesesikolweni nje nihlole incwadi nize kithi sinihelebhe incwadi zenu siprintwa zifane namezi zikwazi ukungena esikolweni zithi wena usafunda nabantwana sebafunda ngazo sebayabhadela. So lapha kuhle ngizonifundisa ukuthi imali nelimi lesiNdebele ziqakatheke njani begodu uyakhona ukuthi uzenze usisesikolweni. Le ithi know your story, ithi zazi wena. Nawuzaziko angeze izinto zendleleni zikususe endleleni yokuhamba nayo, ngoba ezingeni lempilo kusesenabutsotsi, kusesenababhemaka, kusesenabangasela abangakwenza ukuthi utshide emnqopheni ofuna ukuwenza. Manje nayithi le zazi ukuthi wena ungubani ubuyaphi, ngitsho bonyana ungakhohlwa ukuthi ubuyaphi, ukhuliswe ngubani begodu ukhule njani. Bese naseyiso ngiyayithatha-ke ngiyayipackage ngelimi lesiyeni ngiyithengisela abanye abangazazi bonyana bona babobani, ngikhona ukwenza imali. Niyangizwisisa? Angirhabeke njengombana ngimtelile ukuthi ngiyindebe emfundileko bakwethu. Le yincwadi engiyitlolele abanekareko yokulingisa nekareko yokuthula amahlelo nekareko yokurhatjha, ngoba ngathi nangesikolweni sokurhatjha nesokulingisa ngayibona ukuthi into leya abantwana bekhethu bamaNdebele bayayitloga. Ngingayithatha njani ngisebantwini bamaNdebele? Ngingabafundisa njani amaNdebele ekhethu ukuthi bangasakhiphi imali eningi leya mina engiyikhiphileko bona bakwazi ukukhipha ne-200 rand athengi. So lapha ngikufundisa ngokulingisa nokuthi ikhono nalo olukhuthaza njani. Angitsho bakwethu niyakwazi kuphela? Manje ukuze umratha kungangoni kufanele isitofu sakho sihlala sitshisa, ngitsho? Aha, zizinto nani kufanele nihlale nize, kufanele ibhudako lakho lihlale litshisa ngaphakathi. Then yamaswaphela incwadi engiyifundileko nasi le nanginjengemgwayi ngiyagwaya. AmaNdebele abelethwa lapha kunobukhwari khona, njengobana nani ninjengapha ninamakhono eninawo nekufanele abotitshere banikhuthaze nababelethi benu banikhuthaze ngezinto efuna ukuzenza. Incwadi le njengombana niyibona inamabala esiNdebele, ngizokutshela ngokuthi ilimi lesiNdebele nobukhwari bakhona buyathengisa. Uyakhona bonyana ukuthi ube yimillionaire ngobukhwari bamaNdebele kwaphela, yabona? So incwadi le bakwethu inamabala ngaphakathi eningakhona ukuthi nizitsolele nina, niwadwebe nina, nifunde nokufaka imibala. Ifundisa abantwana ukuthi bazazi or umntwana ukuthi abonakale nangabe uthabile nakhabile kakhali ngamabala azowabili. So bakwethu ibizo lami ngiluthando Mahlangu. Ilimi lesiNdebele linemali, kuzofuneka abalingisi, thomani nje nitlole. Nangabe umntwana othanda ibholo ragela phambili ngebholo ababelethi bakhuthaze. Nawumntwana owazi ukuthi ufuna empilweni ningaphiki nabangani benu ngoba ningabazi ukuthi babuya. Ngibabonisa nonke lithi vuka Ndebele. Vuka Ndebele. Yeah, ngiswaphelisa-ke njalo. Ngiyathokoza bakwethu njengobana usesizodwa mabhena tshilo ukuthi sisazobuya lapha sizokuqala abantwana abanamakhono sikwazi ukubasekela ngekhono thina esinalo, sibakhombise ukuthi ilimi lesiNdebele lisesenemali kazi eningi, uyakhona ukuthi ube yimillionaire. Ngibawani ngibethele izandla.